Malta tneħħiet uffiċjalment mill-hekk imsejħa il-Lista L-Griża tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja l-FATF. Dan tħabbar mill-President tal-FATF Markus Plejer f'konferenza l-aħbarijiet il-ġimgħa wara nofsinhar malli intemmet laqgħa plenarja tal-organizzazzjoni li tlaqqet fil-kapitali Ġermaniża Berlin. L-FATF permezz tal-President tagħha innotat kif pajjiżna għamel riformi b'saħħithom u hekk kif f'sena Malta lestiet il-pjan ta' azzjoni maqbul mal-FATF. Il-President tal-FATF Markus Plejer qal li Malta tinsab f'pożizzjoni aktar b'saħħitha sabiex tiġġieled il-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu. Regarding other countries, Malta is coming off the grey list. After serious deficiencies were identified by the FATF, the Maltese government in June last year agreed to an action plan, which it has now completed. As a result, it is now better placed to tackle money laundering and terrorist financing. An FATF team held a successful on-site visit in April, and the FATF congratulates Malta for being removed from the list. Markus Plejer żied jgħid li Malta trid tkompli taħdem u tagħmel iżjed riformi sabiex tkompli tissaħħaħ f'dan is-settur. So looking into the future, it's very clear that doesn't mean the work stops for Malta. Malta must take advantage of this momentum to continue making improvements to its anti-money laundering and counter-terrorist financing system. F'din il-plenarja f'Berlin kienet biss Malta li tneħħiet mill-monitoraġġ tal-FATF fil-waqt li fil-Lista L-Griża żdiedet ġibilta. F'Marzu ta' din is-sena, waqt laqgħa plenarja oħra tal-FATF, kien intqal li Malta ħadet il-passi kollha meħtieġa sabiex tindirizza ir-rakkomandazzjonijiet li sarula. Dan wassal biex saret żjara f'pajjiżna mid-delegazzjoni tal-FATF sabiex jikkonfermaw li dawn ir-rakkomandazzjonijiet kienu tassew twettqu.